Anya laki din! Anya, nagpatato ka, Nika? Uwan tatang. Pasensya kayo na tatang. No saan ko nga impakada nga umuna kada kayo. Anya? Sana bahali tatang. Tahos tuday tuyan. Sana ko nga agpatatupay. Talaga asaanin anak ko. Pangaasim, taos to kumamutin day ta. Uwan tatang. I-promise mo kanya kasaan mo anayunan day ta. Promise tatang. Saan na talaga? Pangaasim man Berta, kasaritam ti anak ta. Ha? Kasaritan? Apay, maipapan ko maitian niya, lakay. Kit ti tato na ah. Ay, wan nga rod. Jakman amoy ti dadyaan ni ka, no apay ang nagpatatumot latan. Di na pa impakada ka umuna kadataan naganak na. Imbaga akong kengkwa na, asaan nan anayunan day jay. Ngam ulitin manan nga ibaga, amumutin ti anak ta. Uray mamin anong nga ibaga, kit kaslasaan na dengdenggain. Ala, wan lakay. Bayam takasaritak manan ti anak ta. Nika anak ko, nagsarita kami iti ama, maipapan iti tatom ha? Uwan ka din nanang. Saan ko na nayunan daytoy? Husto daytoyan. Ay rumbang lang. Agyaman ka kitdi ata saan ang nakaungat ti amam kan ka? Nanang. Nagpatatukan tumot kami na saan mo man lang ay pakada nga muna. Sakbay mo nga inaramid. Pasensya kayo kuman nanang. Saanan ang maulit pa'y. Sapay la kuma, tatakderam day tangay bagbagam anak ko. Uwan nanang. Promise. Saanan ang maulit kunakmanan. Nay, anya day taada di tatenged mo si Kanika. Ha? Ay kwa, tatuday to'y Auntie Milda. Anya? Nagpatato ka gayam? Wen auntie, dito'y lang matkit ditenged ko Anya? Ay nakaar-ariyak mo dayta? Ha? Amom ka day, tunggal makakit-kitak iti tao nga adda tatuna. Mar-aryakak. Anya? Tingamin pa nagkitak iti tao nga adda tatuna, narugit a tao. Da kayo mat auntie? Saan mat nga amin a tao nga adda tatuna ket narugit? Uray anya pa'y ti bagbagam. Saan nga agbaliw ti panagkita kiti tao nga adda tatuna. Maawatam? Anya? Nagawan mo ta na panunot dagiti naganak mo? Taapay nga intulok da maaddaan kay ti kastata to? Sapay di tatenged mo. Ay salbag! Anya? Kasta timbaga day di amilda kan ka anak ko? Wen nanang, mariyak ka no iti tao nga adda tatuna? Poo na yan amilda. Saan man nga agsao-sao day di iti jak magustuhan? No di na kayat amakang ngagmot iti sao adi na magustuhan. Bayan nyo latan nanang. Ibaga na latta ka diti kayat na nga ibaga. Uy, sa bagay matkit di Ket maysa, awan bibiyang ko nga urayan niya pa iti bagbagana. Uray ibagana at ipanagkita na iti tao nga datatuna ket narugit a tao. Awan bibiyang ko kunakmanan. Ala, wanan anak ko. Bayan tayo lata. Ngam no aglablabas iti panagsasauna. Ay, daytaki din. Alangan kit di mo tadengdenggak-latan. Anya? Saan amabalin no siya kunakmanan? Anya lakit din. Amom ngay lakay.
nasabat ko idikalman ti anak ni Berta ni Nika. Kahit anya kumangay no nasabat mo. Ay naapo, kakaiso na nga anak da, nagpatatusi ka. Anya, kahit anya kumay tano nagpatato ti anak da. Nakaar-ariyak nga ron akitaan lakay. Anya, anday da ka man ako na akong bakit makibibiyang kamanan iti biyag takin biyag. Di ka latay da baybayan. Sa bagay matkit diya. Tunggal makitkitak ngamin ti tao nga adatatuna, nagrugit man ti panagkitak. Anya, Ay, no apay matdaberta ken John nga agasawa, ta intulok da nagpatato ti kakaysuna nga anak da. No di da kuneng ang agpadpada, kaslasan da nga agpampanunaw, anya lakit day. Kasta gayam ti bagbaga ni Milda. May papaniti anak mo, kumare. Wan kumare, madimot at iriknak, idiindanon ti anak ko kanyak day tanga imbagana. Puuna yan na Milda. Narugit alablabitin naman. Ang sa bagay. Ora siya kami hindi nakita na ti tato itilikod. Akat kastamat lang ti magana idi. Anya? Wan, kumare. Kastamat lang ti linaw lawat na idi. Napanapay, inis istorya iti tattao, nagrugita ka no akitain, gapu iti tato, iti likod ko. Anya lakit din ayat ay Amilda. Saan nga amin nga datatuna, kat dagis at tao kunakmanen. Una yanaya. Dayta nga rod kumare. Kunak, nga ibagak dayta kenkwanan no agrana kami. Tapno saan man nga kasati bagbaga na maipapan iti anak ko? Ay, wala. Tauray at datatu ti anak ko, saan mo't adakas at tao? Kan, saan akas iti ibagbaga na nagrugit? Natulnog latta ti anak ko. Ibagam ken ko anak kumare, uray at datato ti anak mo, at least, tanadalos latta ti bagbagina. Sana kas ka ni Milda, nga awan nga agpaiso tatuna, ngam nagbangsit, amin ken ko anak. Anya? Sika talaga? Katwan man. Lang na pa'y lang, akin nakadkadlawan, kin maangot, asa na pulos nga kaw-kaw-kaw. Ang lakit din. Hoy, Milda, apay mo't nga bagbaga managrugit ni Nika, gapo lang iti tatuna. Negat pudnomat. Apay, mabaliwam ay ati panagkitak iti tao nga datatuna. Amin a tao nga datatuna, narugit day ti panagkitak. Anya? Isu nga uray sika, saan kamat nga excuse iti panagkitak. Mawatam. Wow! Excuse me with feelings and emotions. Salbag ka. Ha? Nahiya naman ako sa yung animal ka. Tapnaan mo man niya, saan nga amin at taong at datatuna kat narugit. At damat na iti tao nga awan tatuna, ngam nakarugrugit damat. Anya? Kas kumaken ka, pudno nga awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nasayaten, no agdigdigos kay ti makalawas, kaslasaan pa'y. Ne. Sabalin samat tan ti turong ti saritaan ta. Apay, napaisuan kay timpagak. Pudno met sanaya. Awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan, nagbangsit isang aw mo. Nagbangsit pa iti payud mo. Inanglit ka pa'y. Ultimo agkaw-kaw, di ka pa'y maaramid salmag ka. Anya? Isasakbay mong ibagaan na rugit ti tao nga datatuna. Agsarming ka pa'y muna. Anya lakit din. Mga nerd, Milda. Apay aya, masapul nga iulit-ulit mo nga ibaga amanganan. Di ka latamangan no mangan ka. Apay, saan ka aya makapangan no sa anak amangan? Kas kalaan niya. Nay, ay ayaban ka lang aruda na mangan. Kamsikapay lang ti makaungot mo. Anya lakit day. Ada pang panunutag, Conrado. Iso apa nga asim man. Tanumabalen kat saan ka kumamatan amay nay nayon pay. Mawatam. Anya,
Nagsakit lang nga rodan tinakam ko iti dayja abak lang awan babain na. May nainayon ka pailaang. Salbag kamay. Awan, bibiyang ko iti dayta. Nasakit la siguro tinakam mo gaputa na paiswan ka no anyaman tinaibagan Anya? Sana ka nagbuteng anang ibagay ti dayta kinkwan Anya kumaagapong agbutengak. Sa bagay, husto mo't kiti dayta kay imbagam kan kuana tapno agnakam mo't Nagawa na ba na amang ibagaan nagrugit dagiti tattao nga datatuna. Kat ni Milda ngay kuma tunggalag sao kasla lugit ti rumrumwar tingiwat na. Anya? Katwan mat rumwar di balay da. Masapa ang mapanagkalapit ti chismis, ngam pulos, asaan pa yan nakatutbras, wano nagmulumog man lakuma. Ado ti mga ibagbagay ti daytang kumare. Saan lang nga ka? Maangot mo mat ngamin anya? Uray ada distansyayo no agsasao, nakaangangot. Di na nga ron makita kan madlaw na kita, angam nagturat kit din, ang mapan mga ibagbaga nagrugit, nagiti tattao nga natatuna. Nagawa na ba yun na? Takasaritak tuman mat no masabat ko daydi babae. Ayun maray. Nayunam timbagakin kwa na, marang masagid basit ti pati kuling na. Anya lakit din. Amukaw no apayakas taon na itiguram iti dadya abaklase Kamilda. Ha? Imbaga na ken ka anagbangsit tingiwat mo, ken saan ka ngagdigdigos. Anya? Apay ngagsakit tinakam mo ken ko ket pudno mo timbaga na ken ka. May sakamat. Kasla saan ka nga agpampanunot. Siyak ti asawam, ngam kasla isuda payla ang ti husto para ken ka. Anya lakit din. Saan mo takasta, bakit? Ibagbagak lang man ti pudnaw. Anya? No apay nga minanaglaing ka makibiyang iti biyag takin biyag. Ibaga-baga managrugit ti tao nga datatuna. Ngam na itabukod mo abagay, di mo makita. Di katusto matan Nakunam na ita ta mapaypayswan ka ngamin. No biyag ti sa balay, pakibiyangam. Nga orela ibaga manarugit da. Angam sika, orela ita anglit mula ko mati masolusyonam, awan lata. Salbag kiday. Nabayag apadpadaanan ka alumabas diti balay, mare. Kamaudyanan na, kat naranaan ka. Ha? Kita man day ta. Ura apag-ungap mo pa'y lang di tangiwat mo. Kat maang-angot ito nagbangsit asang aw mo. Anya? Ay, oo, Kristi Saba. Nagbangsit, Milda. Apaw, una yan? Dagit ako matikam iti solusyon na. Dito nagbangsit asang aw mo. Kas kada anglit mo amang angot nga ura adayo ka pa'y laang. Si kakit dimat, mare. Nagsakit kamutan nga agsasao. Ne, amang ano nasaksakit ti panagsasaom. Taimbagampay anarugit akitaan ti anak ko, gapulaang iti tatuna. Ha? Nagturad ka anang ibagay ti dayta. Nagrugit ti anak ko. Ngam dayta bukod mo abagi di ka makita. Una yan, Milda. Uray dayta anglit kan sang aw mo kumangarod mo ti may kam iti solusyon na. Salbag ka! Di kalat ako maabinaybayan ni Milda, bakit? Ay saan? Marmarwam mat no kas jaylatan na baybayan. Ha? Husto laang nga mabagaan mat iti sagpaminsan bareng masagid basit ti kakaisuna batik ko lang na. Kat maamiris na dagitim bagbagana. Sa bagay magkidi Uray adatato ti anak ta. Saan mat amanak ki apa? Wano violente nga anak. Tapno ibagana ang nagrugit ti panagkitkita na kankwana. No apay mga mindaya, Milda. Saan na amalapdan tingiwan ng agsaw iti sana nasaya at iti pada na tao. Ugali na dayjay. Isunsapay ti katatao na. Nagturod amang ibaga ang nagrugit ti anak ta. Ngam ti rugit ti bagina. Saan namat nga rod ang makita?
Mare, pangaasim kumamatan at di ka kumamatan gumurgura kanyak. Ha? Amok nga ginga itakit na sakit pailaang tinakam mo kanyak. Nasayat mata mo, Milda. No nagiti lalaki nga inayayat ko iti kastaunay, kat nalakalaang para kanyak alipat kita. Ngam tigurakin ka, sana kaskarin alipatak, maawatam. Anya? No ti panagkitkitam ka na kami nga datatuna, kat nakarugrugit kami at tao. Well, mas narugrugit ka. Langampay lang kat kasla germs, asa na makataltal na. Nalabas ka matan nga agsasaw. Ay saan? Saan ko ang may baga nagitikin ka? No saan mo ko mga imbaga nagiti saritam ang makaplang itilapaya? Kanyalakit din? Awanan, sanda ka na mapakawan nagiti kumarim, gapoy daramid mo. Lakay. Naitatag serving nga adalkan ka. Imulam di ta panunot mo. Asaan nga amin at tao nga daan tato kat dakes wano narugit da. Ay. At nagiti tao nga datatuna. Ngam singput da amin na singput. At damot lang iti awan tatuna. Ngam dakes mo't lang iti aramid da. Akaskin ka. Siyak pailaang mo tinagi kumparaam. Kat pudno mait. Apay pala nga ikumpara ka iti sabali at tao no si ka nga asawa kat kastamot ti aramid mo. Anya? Isungag balbaliw kan. Tapno agsublay tinasaya at alinangin niyaw ka nagiti kukumarim. Saan ka ta sikat ti makagapaw? No apay nga aga-apa kayaw. Gapulang iti tataw. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.